Tuhan batiman tu di banda. So program malong Jasindet KP ajay Mexican Hala kape kalang ring lang kami bating ibu presiden itu. Pinili nito nada ko kanthi constituency ang kangalong nada kang tilang so apia sala ili tum nang humrilo alang itu nang chopateng meni tum nang humrilo non malom social media mate media along kado weni di pan isi election lo pen kado we chodo rason si cheplang lo pen party pen jasemet EPSLC pen kopi possibility panang ka expel ma lahayalam thei kado we rat along tum chik chi panang ko si alang itu nang chopalo la pen ahok pet alam thei mane ni tum da chining tung tu alang tum rara tum da me mane alang tum akar i pen possibility tum panang phalo pen tum wang pen tum lahayalam sen ko pili ching ki japan lo la pen nile tum jasemet nili phan APSLC pen 18 July nili phan expel lo party pen bangke ka expel lo la hello ho 18 July ani nili phan expel lo la pen la na expel de pen api nili tum ni ho bake nili tum mapu media nang tum kado weng no tapang dak delang kata be ke dam tang di furong sopialong hala protest along si mane dharna ke dolong si JI sar tum la pen te bikrom han se tum pang dak lo la so pen api si nilita nili methang a hemlong media bitum man che hang si nilita me lam klar chipilo that rock ne allegation ke nili khan ke bandu kadu gobe ke number 1 ke choneng 2024 aning kana hut public rally ke do hut mane sarada filalong pinile jitu ni ke EPSLC tum rally ke bar la so filalong pen munit khang ek ko nili phamsit kata me nili hala sohot ke nili me khang si a filalong da ke li paprang la pente hala sohot nili si ke pangcheng ma khang le ado we phana ke announce ta nili pen hini bena bangke la hello LA meeting nu le dek to 2019 pen 2025 on the nilisi di fuel e long secretary la apen nili claim mo mang bom no apen ini ani sini ni cheta onde la ke nili assistant do nili tum vice president do ado we tum phani li chetoi dun no ado belo nili halda ar puda we delo nili suntu pe na phike be lasi sun nili resign jipi da na phi bang ke nili assistant masini li chetoi dun bom no ado belo apo som lapen ke thoma bangel halo presiden lar nai kolam presiden lar nai pu bangel nili inu bhani tumalong ninjelong ta banga hok party tumalong penjai sarafana ni la solam theche than ko people si president chi change nai ma pu nili ki pu ya thegela hello BJP along APSLC tun ke mars dun lok arni pang pu le pu data henuni las bang soning kanang bong mane amasi hichi borbalong ana niliphan ajatun nanang arju titi je cholo rajanon ge APSLC tun BJP dun etke lahai nang kar ju lahai lam thedo amasi nilitame nili methang opinion alam the nining matha lam theke che thanlongi bon ba matha pon mek mijibon pusi mane party pe mesanang ba phansi nilita matha pen president bang keli tum che chansi ke mi ko bang ke nili ning jelo kedam tang ili tum thek dam long kongres atum ningkan cap jitu ni ke repun bora kongres a president deng bom uno hut ke remlok kongres atum da bonta bang central tum non mathalo gorob gogoi aphan bang president pe lok penge kongres tum da amit prang takason son thak thak si APSLC tum kedam tang hake cheng pen kongres hello mane siksidul ke papu cheng lo pu ji ai ka thar kaning je ke non ke cheplang thu bangke gorob gogoi pu pen ke president deng elo pu pen ke alang hatu mam bangke ha guwahati rong sopi dam si photo ke chu thai dam ka do ka yang ton dulu pen bikrom hanse pen ajang youth tu bangke laga ha Rahul Gandhi pananda ohu karba dam dulu ante lake ilitum rat aphan ke than bele halapu akam klem bele putu lage chok sideji amasi to ঠিক আছে বাং কংগ্রেস le ameka pa prang pa kason taksi ili tumda APSLC tumda 7 years lo posi president chichens te mesenji banga thoma phani tum ingwaini bufini lipulo number 1 angtong number hini bikram hanse number ke thom rajesh tiso phane upgrade ta cho
tala banget thomang bong pen rat Amerika perang pagi ke ang tong panjang si presiden pek lo pulo itu messenger lo pen lasu rat Amerika perang pag lo kasi nang di MLA tur nang po lo pen nang di haide nang po haide lo puti nang di power lo olam si lili asolam si ninje lo kasi lahai allegation lo pen CM han ka chetong dah 30 crore dah buku na pen si CM nang tipu 30 crore di Dila so alam lang ahok masa 30 crore nang lipan nang long lang so 30 crore ni lijong si kewan long ni pan approve dong peklang ho hala voice record ki kuri vek atum na di full recording pino ekdom tuliram dong hang pengen cing kikila anu kelima ti mane siam nam cetong lo pulote mane chief minister ben cetong lo te la si party ki dun lo polam gali ge la si poisa ke anu polam gali mati di kalima nang li halada kopilo ala kali akro un kam si siam klem un kam si likiningje pulote lake lampar si kiningje teng lo mati di hala bang si mathadam ni nono bang ke aja to mang ni liar punang ki cikang tu aja to mang ke next ke la lumajong long bela haide puku non mat hatai sararak na we hala ibi beda o kalong sa beng sing ti baro kom he EPSL si long do la pente la ke non aki mi ge bang atu de non aki mi bang atu la pen la ke BJP la pen RSS a agent do elo da EPSL si long ta inu bahini itu la so posi non party digdak sai lo ge ahok peda lam lo la hele pininte nang litung dak bangkana fai si cetong dan itu prai bang paru ini bakdo ado ka be hapu jage kitun gedang ado be di PS tot mati di sia PS long si bang paru ini polote la ke hai lo so PS long da so pias EPSLC si tutel kedam tane EPSLC si ke hai ni nei satame nono bang ke EPSLC fan aning ka che the ka be ason si non che plang de lo da dan ani bang si EPSLC to BJP ke join mati di asi non nilile party ki mi ke sengi puta kali APSLC tu amat si parti akimi ke paseng toy panang ke toy lo so mane komen tu nama ke seng ra la pan ke toy long po ma po ya amen na hala tu si pangdak tu nili ke officially ke pangdak ni lang ci pakeng unji lang mene meji mene po sing hong bom lang tata hala tu make ASDF ta ho ko pipili na dopik le nong do lo po son ci plang de la hello la tame nili tu non constancy do anmen chingki chingwai bom la yong se ka che don lo polo de tu hedung amai pilong sila bangsa decision ke ento kirangji nang litung la kirangji non MLA election nang litung mahin dan cepati dun dojima ke bangji MLA hoda bangke jongsi nilitum chingki chingwai sar penyong se party yong se kimi peklang lo polo de la ke upaya velo la ke che song nang kokpo che fight nang kokpo la pen nilitum jongsi ko penelo polo te ongdung BJP ki dun tanga tum tanang che kontek lo pen abana BJP akimia BJP puta nang klang lo nonang ke join unji phansi hiri bom lo atan itu party amen ke paklang klepil lang jongsi ke paklang lo puta khangsi un ke bangi phangi lahai lo la pen election ke hai ke la ke strategy selam pe me nahi la pen policy making pe me nahi la an si tum election hai nili phan pul hai tha ke thek dawe ku e mitri kan da pas pi puni ke thek puni chi krong krele o ni thek pi puni chi pupele ke thek ta tum han doktor tum han dai tum MP paman lo double LLB tum han dai tum MP paman lo lason thak si kapre kapre di non tuliram ro hang pai ke thek thek ki lu ka do we di nili ke ro nang na he ta bang ke thek thek ta mi ba san pom toi lu ge ho edi non ni tung IAS along si dudung to lo IAS wai pha ke jo ka chi dian na we ko ane a lu pi eta di puke ke karbihian longri pangtang nangi ka do we di dak sisi pencuning ri et anda ci diaun esera party la pente nili jungjung anda elam the pen ninge damlang la ta ci diaun la pe la ke sisi peno la penako nili jungjung menanda cuning riset anda ci diaun party jong sini ditangka ende pen iligison ng pino nili pan approve ng pino la sorni pen sini li rat angno keng pupatong ripen nili dia chuhangi hala hele bona approve ng pithe khete tangkawan tanu yula helu yu approve ng paklangon tangkala su pensi ki enu yu punang paklangon lelalu nasi la helo la bangke mo penili pulo gadi lumba jong ke next ke haidet po aposi non APSLC long inut bahani BJP RSS agent do 100% la helo ni ado